ndakubwire mukama jewe ko ndagukunda cyane ego koko ndagukunda cyane by'ukuri sinoro nkuko ndabivuga reka nkubwire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane by'ukuri sinoro nkuko ndabivuga reka nkubwire mukama agashyala kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama yesu oro mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose yesu kristo nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama yesu oro mwami wanje reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose tera ururirimbo uvuza ingoma inanga ihimbaye bene umuduri vuza inzama mu mboneko z'ukwezi mu mutamanzuro w'ukwezi ku munsi w'isabukuru yacu nkako ni itegeko ryategetswe Isirayeli ribikaba ingingo y'Imana ya Yakobo nibwirizwa yashinze kwa Yosefu aho yahagurukira igihugu cya Misiri niho numva ivugo ntarizi ivuga ngo nararemuruye igitugu ciwe umuzigo iminwe yiwe iraruhuka ikivumvu nararemuruye igitugu ciwe umuzigo iminwe yiwe iraruhuka ikivumvu uyu muryango utwugururira ubushobozi bwo gukugwa ku muzigo bwo gukugwa ko ibikaragashi bwo gukugwa ko ikivumvu uwo muryango witwa gutera impundu Imana ubu tunge mu mutima wawe ni umuryango ngendanwa ntabwo ari igufuri yariri koko n'itegeko ryategetswe n'Uwiteka biravuze ngo nutere impundu uvyina ururimbo rushasha ngo iryo ni itegeko ryategetswe guhera kuri Burahimu uw'Imana yarobanuye muri Mesopotamiya ikagendana nawe ikamuhesha icyubahiro ikamuteturura ikamuhangaza uw'Imana yatoye igatera iteka ikamuha Isake nk'urubyaro rw'isezerano natwe uyu munsi yaduhaye kuba turiho nk'isezerano ry'ubutabazi bwacu Isake nawe yahawe Yakobo na Esawu ariho Yakobo wo guhindurirwa izina natwe uyu mwanya duhindurirwa amazina mu izina rya Yesu Kristo iki gicaniro cyo hagati ya saa 12 na saa 3 z'ijoro iri zamu ridasanzwe
urirongeremo ububasha n'ubudahangarwa, uronke ubutware bwo kwitandukanya n'ibyahora bikuvunagurana nijoro, uronke ubutware bwo gukurwa ku musigo ku bitugu, kimwe kikubuza gutunganya neza umuryango wawe, kimwe kikubuza gutunganya neza ubuzima bwawe, kimwe kikubuza kuzuza inshingano zawe, kimwe kikubuza gukora neza icyo wasezeranye n'Imana Umuremyi. Uyu munsi uhabwa ububasha kuko kikuvaho. Cya kindi kiguteza inyatsi, cya kindi kiguteza akavuyo, cya kindi kiguteza umubabaro, cya kindi kiguteza agahinda, uyu munsi ukugwe kw'ikivumvu mu kiganza. Uyu mugoroba umubavu umota neza uvuye iwawe ugere ku gicaniro cyo mu ijuru. Namba wumva ubikekeranya ifadikanye natwe, umugisha w'Imana ntukurengane. Umuvo w'amazi nuca ku kanogo, umugisha w'Imana ntukurengane. Kirutse umutima wawe. Birambwiye ngo niwasamika umunwa ndawuzuza. Iki ni igihe cy'uko ninaza Imana ikadutabara mu makuba y'ubwoko bwose. Iki ni igihe cy'uko ninaza Imana ikadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Iki ni igihe cy'uko ninaza Imana ukumva imvugo utarumenyereye. Turi mu kwezi kwa Yosefu nta bundi buryo yakoresheje mu kuninaza Imana. Yubashe itegeko ry'Imana, yirinda icyaha. Kwirinda icyaha kwa Yosefu, gutera amarato imbere y'umusambanyikazi, byatumye Imana yuzuza amasezerano yari yarasezeranye guhera kera Yosefu ataranateranirizwa mu magufa canke mu mabyigo canke mu bura bwa nyina wiwe. Urahiri wowe wirinze icyaha uyu munsi. Urahiri wowe umeze kumenya yuko umuzi w'icyaha urura usharira, ukwiye kuwurandurana n'imizi. Amaraso ya Kristo arushirizeho kugushira ku budahangarwa. Muri iryo banga ryawe urimo, muri ubwo buzima bwawe urimo, urahiriwe ko wahisemo kubaha Uwiteka. Urahiriwe ko wahisemo kunezereza Uwiteka. Urahiriwe ko wahisemo kudatetereza rurema. Urahiriwe ko wahisemo kudakoza isoni izina rya Rudasumbwa. Enda umukora. Mu isi y'umwuka tuguhaye ikaze kuko uri igihangange. Kumaze kumenya ko gusambana, gusakuza, kwiba, kuraguza, kumaze kumenya ko ikintu cyose giteye kubiri n'itegeko ry'Umukama kiza n'umuvumo, akira umugisha uri umwana w'Imana. Aka ni akaryo keza ko kwisuzuma kugira ngo ntiturarane ibyaha byava biduteza ibyago. Namba umuntu agira impanuka ari mu ibarabara, akagira impanuka ari muri dushe, n'umutima uri mu icyaha uhorana impanuka. Kandi isi y'umwuka niyo si y'ubudahangarwa. Wowe uyu munsi wumvirije ijambo ry'Imana ukumva rinyuze mu mutima wawe. Wowe uyu munsi wabibiye mu isi y'umwuka ukavuga uti nacyo mfise naha, byose nabihawe n'Uwiteka. None sinamuryaganije kimwe muri cumi, none sinamuryaganije ishikanwa ryabo. Imana yonyine amahoro kwishimire. Ubu ni umwanya mwiza wo kunezerwa, ubu ni umwanya mwiza wo kunezerezwa n'ijuru, ubu ni umwanya mwiza wo guhabwa ingaburo ku byo wakoze kugira ngo n'ejo uzokora ibindi. Biravuga ngo burira buraca kuko mu ijoro ari igihe cy'Imana. Ndabizi ko ndiko nganira n'abari ku mpande zine z'isi, hari abari mu gitondo, ariko namwe muri mu gitondo, aka n'akabuye, aka n'aka breakfast, aka nako kugufasha gukomera. Senga kuko uzi akamaro ko gusenga. Tusengere mu mubiri, tusenga ubwenge bw'inyamaswa. Oya, sengana ubwenge bw'Imana uweze uhabwe umugisha. Kuko ngo kubyinira Imana, kuvuga ko ukunda Imana,
byonyine birahagije ngo ko wumva imvugo shasha. Imvugo wiriwe wumva jewe nazo nzi, imvugo wiriwe wumva jewe nazo nibuka, imvugo wiriwe wumva jewe nazo ntahura. Ariko imvugo wiriwe wumva namba ari imvugo y'amahoro, reka Uwiteka yongerezemo ibirungo. Namba ari imvugo y'amahane, reka Uwiteka arandurane n'imitsi. Namba ari imvugo y'umucinya, namba ari imvugo y'umubabaro, namba ari imvugo ishingiye ku rupfu, namba ari imvugo ishingiye ku bukene, namba ari imvugo ishingiye ku gitutsi, reka amaraso ya Kristo akora icyo yasesekariye Igorogota gukora. Reka ububasha bwa mutima mweranda ukora icyo twabuherewe ku isezerano ngo bukore muri twebwe. Reka uyu mwanya wumva imvugo utaruzi, imvugo iremurura igitugu cyawe, imvugo ikura umuzigo ku gitugu cyawe. Hari imizigo wirigwanya uyu munsi, biriwe bakubwira ngo ndaguhebye sinzongera kukurondera ukundi, biriwe bakubwira ngo wangumba waje guhonya umuryango wacu, biriwe bakubwira ngo nacu uzovamo kanatsinda nicyo nshoboye gukora, biriwe bakubwira ngo ingenusa, biriwe bakubwira ngo wakaryamye ndawe, biriwe bakubwira ngo ningufata, biriwe bagutoteza, biriwe bagutukagura, biriwe bagucira urubanza. Kumbure koko banavuze n'ibyo usanzwe ukora, uri ukora araba mukami ku mutima wawe, usanga koko nawe wiravye uri mbundeke, uri imbata y'ibyaha. Ariko uyu munsi umenye ukuri, wishyurirwe ko Kristo aguma twambariza kwa Data. Kristo ngo ni wenyine urugo, ngo kandi urwo rugo rurimo amazu, ngo natwe turi inzu y'Uwiteka, ngo turi ihema ry'Uwiteka. Ni ku rwandiko rw'Abaheburayo 3 rwatubwiye kare. None bakundwa bo Mukama, ntimusubire kwisohora mu ruhongore rw'abana b'Imana, ntimusubire kwitandukanya n'ububasha bw'Imana, ntimusubire kwiyangiriza mu marangamutima yanyu. Uyu ni umwanya mwiza uko dushima Imana ko tuhari, tukayisaba ibyiza, tukayisaba iteka ritekanirwa, tukayisaba amahoro n'amahoro, tukayisaba amasaka n'amasakaramentu, tukayisaba inzahabu n'ifeza, tukayisaba ukuramba n'ukuranirwa, tukayisaba ukubyara tugaheka, tukayisaba ukurondera tukaronka, tukayisaba ukudodora tukugururirwa, tukayisaba ugusaba tugahabwa, tukayisaba no gusabwa tugatanga. None rero ufise icyo watanze uyu munsi mu biganza byawe, Bibiliya irambwira ngo iminwe itanga izokwama hejuru y'iyisaba. Bibiliya irambwira ngo iminwe irondera akunguko, ngo ni iminwe ihora ipfumbase igomba gupfumbatisha iyindi minwe. None wowe utajyajanije Imana kimwe muri 10, wowe ku bicaniro twagiye ducanira Umukama uyu munsi, wowe wasize ku mubavu wawe, Imana iguha umugisha, Imana iguha icyo wayisabwe, Imana iguha umugwiza. Umwaka nk'ubu uzoba uri kurashinga intahe y'iby'Imana yagukoreye. Yumvikana ko urupfu gogo gupfukenyutse ruba rwakuweho n'icyo gikorwa uba wakoze. Ngo mu muganya waratabaje Imana, Imana iraheze irakurokora. Bibiliya iravuga ngo mu maganya waranabaje, ngo nanjye ndaza ndakurokora, ngo ndakwishyura, ngo kandi nakwishyuye nihishije mu mituragaro. Bakundwa b'Umukama, namwe mwiriwe mu ntambara, mwiriwe mugwaye, usa umwanya wo kwidodoma, ubu ni umwanya wo gutera impundu. Ibyo twiriwe dupfukamiye, ibyo mutararonka, muhumure murabironka. Naho mwabona hari imituragaro, Imana irabyivugiye ngo nakwishyuye nihishije mu mituragaro. Imana nitinya ko tugeragezwa, Imana niyanga ko tugeragezwa, ubwayo irabyivugira. Kristo yavuze ngo igihe kirageze kandi ni ikinyene. Irabyivugira ngo harabonagize ingone zanje kugira ngo ubwami bwanje bumenyekane kuri iyi si. None rero mu mibabaro yawe, nukibaze ko Imana yaguhebye, nukibaze ko Imana yaguhemukiye, nukibaze ko Imana itakurabye byiza. Hoyaye icyo yari kirakiza irakizi. Imana yaratwishyuye yishije mu mituragaro, ngo ndakugeza ku mazi ya Meriba. Umviriza gihugu canje ndakuburire, wowe Isirayeli se wonyumvira. Ese wa mwana w'Imana wo kumvira Imana. Murongo wa 10 Zaburi ya 81 uravuga ngo ntihazoba Imana yahandi mvugo wawe. Hoya, hoya, hoya,
ntihakagira iyindi mana ivugwa mu buzima bwacu usiga imana se umwami wacu Yesu Kristo. ntihakagira iyindi mana ivugwa mu buzima bwacu kiretse imana rurema, imana umuremyi w'ibiriho n'ibitariho, imana umuremyi w'iboneka n'ibitaboneka, imana umuremyi w'ubu buzima dufise. Biravuze ngo nimba ushaka umugisha ntuzokubita ingoro hasi imbere y'imana y'inyamahanga. nije umukama imana yawe nagukuye mu gihugu cya Misiri, asami ku munwa cyane nzowuzuza. Dawa twese ubwagiye mu ijuru gira isezerano twinjiriyemo kuri umusozi wa Siyoni. Turaje kuri wa musozi waduhanurira, wa musozi watuburira, wa musozi ukwamburirwa kwa gacinyitsi, wa musozi ukwamburirwa kw'inzara, wa musozi ukwamburirwa kw'impuzu z'ikigandara, wa musozi turongera kukuramba no kuroranirwa, wa musozi turongera kubwenge n'ubweranda, wa musozi turongera kuguca bugufi, wa musozi turongera kuguhishurirwa amabanga yawe adasanzwe aduhuza n'ubuzima budasanzwe. Urakani naso mu buzima bwacu kuko nta bundi buryo dufise bwo kwasamika mu iminwa yacu. Tuyasamitse tukuninaza kuri Imana yo kuninaza, tuyasamitse tuguhezagira kuko uri Imana yo guhezagira, tuyasamitse tugutwengera kuko uri Imana yo gutwengera. Kuri Imana tugejeje kuri uyu mwanya turi bazima, turi gusengera mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, kuko nta rindi zina dufise rikomeye ryo kutwomora ibikomere, nta rindi zina dufise rikomeye ryo kutubohora, nta rindi zina dufise rikomeye ryo kuduteturura, nta rindi zina dufise rikomeye ryo kuduhuza n'umugisha watugeneye. Mana yanje, Mana yanje, Mana yanje ntuduhebe. Amaraso ya Kristo natweze ibyaha byacu byose adutandukanye n'igisokuru kibico dukwegera mu byano mu byago, kuko tubone kuronka ubuhirwe bukomotse iwawe. Uyu mubavu tuje kurungika mu ijuru, ntugeri wawe mu ijuru ntihakagira umudayimoni n'umwe awutangira. Uyu mubavu uri kw'amashimwe, uyu mubavu uri kw'imihesagiro, uyu mubavu uri kw'imitwaro y'abana bawe, uyu mubavu uri ku bugwayi bagendana, uyu mubavu uri kw'ubumuga bagendana, uyu mubavu uri kw'amadeni bagendana, uyu mubavu uri kw'amadeni asugereje ubwoko bwawe. Baragusaba ngo ntutugirire neza, baragusaba ngo ntudutabare, baragusaba ngo ntutubohore, baragusaba ngo ntuduhe amahoro, baragusaba ngo ntuduteturure, baragusaba ngo ntuduhe umugisha. Dawe wa twese ubwagiye mu ijuru, duhuje umutima turi ku mpande zine z'isi, twisobetse hamwe muri ubu bwami bwawe ushingiye mu ijambo ryawe ryerana. Turagomba ko uyu munsi utugirire igitangaza. Dusigaje iminsi 57 yonyine ngo dusozere umwaka. Hari ibintu twagusabye ngo turonse, hari n'ibyo wari watugeneye tutanazi. Raba ibyiza dawe bitubereye ubituronse, raba ibyiza bidukwiriye ubituronse. Turonse ibyo tugusaba nyaguhora ku ngoma. Abagusaba urubyaro, ibuka ko muri Isaya 57 waravuze ngo bane banje ni munyegere, waravuze ngo bane banje nacyo muzomburana. Ibuka nyaguhora ku ngoma mwami Imana, wibuka amajambo meranda wacishije mu kanwa k'abahanuzi. Wibuka uri kuravuga ngo ndi Imana yanyu nimunyumvirire, ngo mwebwe mwese muharanire ubutungane, mwebwe mwese murondera umukama, ngo nimwitegereze igitandara cibuye mwabajwemwo n'ikinogo c'imanga mwakuwemo. Turabyemera ko waradukuye, waratwimanye utwima abarozi, waratwimanye utwima abasambanyi, waratwimanye utwima abasuma, waratwimanye utwima imbundege, waratwimanye utwima abapfumu, waratwimanye utwima abanyeshari, waratwimanye utwima abasi bacu. N'uracatwimana ukomeze uninaze mu buzima bwacu. Turaje kukumviriza, waravuze ugeze muri Isaya 54 ngo tera impundu wanabyarawe, ngo we utabyaye wishongora utera impundu, ngo utigeze urarakunda, ngo kuko abana b'intabwa ari benshi kuruta ab'ikundwakazi, ngo n'umukama bwivugiye. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, niwuzuzire ijambo ryawe wavuze, ugaragaze kuri Imana idahemuka, ugaragaze kuri Imana, ugaragaze kuri Imana yashinze inzego zihagararira ijambo ryose ryavuye mu kanwa kawe. Waravuze ugira ngo niducanganikirwe muri Isaya 44 ngo ijambo ryanje ngo iyo rizananye mu kanwa k'umusabyi wanjye, ngo ni jewe ndaririnda, ngo nkarekera ikimenyetso n'ibitangaza. Mukama nyaguhora ku ngoma, waratuburira tubwira ngo nidutinye,
kuko tutazoteterwa. Waratuburira tubwira ngo nitwicwe n'isoni ngo kuko tazomaramara. Ni ku murongo wa 4 muri Isaya 54 hariko harambwira ngo bakuzokwibagira ibiteterwe byo mu buto bwawe, ngo nuzobucibuka iceyi watewe n'ugupfakara. Twarapfakaye igihe twakubura, twarapfakaye igihe twata ijambo ryawe, twarapfakaye igihe tutumvira itegeko ryawe. Tugirira ikigongwe mwami w'abantu. Turaje kwasamika umunwa cyane ngo wuzuze iby'amahoro, wuzuze iby'ubwenge, wuzuze iby'ubutungane, wuzuze iby'ubushobozi, wuzuze iby'ubudahangarwa. Turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu inema zawe, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu amahoro yawe, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu amagara meza, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu igikundiro, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu budahangarwa, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu iby'amahoro, turagushimiye kukomeza kutubuganiza mu iby'umugisha no mu bwiza, iby'ukuramba no kuranirwa. Ese imivumo yose twoyikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Ese imibabaro yose twoyikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Ese agahinda kose twogakugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Ese intuntu yose twoyikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Ese imyenda yose twoyirigwa mu izina rya Yesu Kristo. Ese iby'imibabaro, ese iby'ibikomere, ese iby'ukwanga, ese iby'ukwangirizwa, ese iby'ukwiheba, ese iby'ibyaha, ese iby'ibyago twobikugwa ko mu izina rya Yesu Kristo. Mukama waravuze ngo si y'igihugu canje kinyumvira, ngo si yo Isirayeli yo kwemera kugendera mu nzira yanje, ngo notsinza abasi bayo nk'aka kanya, ngo nohindukirije ikiganza canje kubayirwanya. Ewe dawe two twabicakiye, ibyananiye basokuru bacu tuje gusaba imbaraga zo kubikora neza, ibyananiye basokuru bacu tuje gusaba ubutware bwo kubikora neza, ibyananiye ababyeyi bacu, ibyananiye abatuyobora, ibyananiye abatuzaniye urupfu, ibyananiye abatumye tuvukira inyuma ya Edeni. Mwami nyagora ku ngoma, turaje kubyuzuza mu izina rya Yesu Kristo. Duhembuze ububasha bwawe, duhembuze ubutware bwawe, duhembuze ijambo ryawe, duhembuze amasezerano yawe, duhembuze imbaraga zawe. Byo turi kugusaba, imihigo turi guhiga, uri Imana isoko ry'ibyiza byose, nitukananirwe, nitugakenyuke, nitugahemukirwe, kandi uzobukoze cyane. Hindukiriza ikiganza cyawe ku basi bacu. Ndavuga ngo hindukiriza ikiganza cyawe ku byaduteje amadeni, ndavuga ngo hindukiriza ikiganza cyawe ku byaduteje ubukene, ndavuga ngo hindukiriza ikiganza cyawe ku byaduteje icyangiro, ndavuga ngo hindukiriza ikiganza cyawe ku byaduteje ubugumba, hindukiriza ikiganza cyawe ku byatunanirije amaranga umutima. Kandi urakoze kubyemeye, urakoze kugiye kubikorera ubuntu Mwami Imana nyagora ku ngoma. Waradusabye kwicisha bugufi. Mishe 6:8 yaravuze ngo mwana w'umuntu nta kindi Imana irikira gusaba. Icyo dusaba turagitahura, icyo dusabye turacyumvise, twuzuza urukundo rwawe. Wavuze ko niduca bugufi imbere yawe, tukakohereza umubavu mota neza, tukagusenga mu kuri no mu mutima, ngo abasi bacu ngo uzoba bibamwe imbuto yitwa ubwoba. Niko Zaburi 181, ngo uzoba bibamwe imbuto yitwa ubwoba. Umurongo wa 16, ngo uzoba bibamwe imbuto yitwa ubwoba. Iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu barotsi, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu bagome, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu banyesha, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu banyenzigo, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu baroga, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu babeshi, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu basambanyi batunyatse amahoro, iyo mbuto yitwa ubwoba ibe mu banga Imana. Ngo natwe wo tugaburiye ifu nziza y'ingano, ngo duhozagaje n'ubuki bwo mu gitandara. Ibyo turabigabanya, ibyo turabihawe, kandi turagushimiye. Ibiganza byacu byuzuza ibyo bibereye, uruhanga rwacu rwuzuza icyo rubereye. Ibyo abana bagusabye muri umwanya wo gusenga, imitwaro bagutuye, watwemereye kutemerera imitwaro, imizigo yaremereye ibitugu byacu, byadutandukanya n'ububasha watugeneye, watwemereye kubidukurako. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turagushimiye cyane,
duha ijoro ryiza, duha ibihe byiza, duha amagara meza. Umva gusenga kwacu, ibicaniro byacu biri ku byacu by'abana bawe, birika agashishiro k'abana bawe. Sogokuru agashishiro agashyira ku nzu hejuru, ntako twanyegeje. Raba imitwaro yabo, uraba ugusaba kwabo, uraba ukwinginga kwabo, uheze ubagire neza, maze y'amazamu uko twayujuje uyaduhera umugisha. uwujuje izamu yahize ku muhigo umuhimugisha, uwo byase uwo byananiye umugirira ikigongwe, kubw'uko natwe muri twebwe hari abagize menshi. Mukama wumve ko tuguhaye icyubahiro muri twebwe, mu miryango yacu, mu bacu, mu gihugu cyacu, muri ekereziya ndetse no ku isi yose. Kandi mu izina rya Yesu Kristo turagusabye duhezagize ububasha bwa mutima mweranda, duhezagirisha ingabirano za mutima wa mweranda, duhezagirisha umuco wa mutima wa mweranda, udukure ku mwijima, udukure ku mubabaro, udukure ku munaniro, buri kintu kimwe kibi cyose tukivunjirwe, duhabwe umugisha n'umugwiza, kuko turi abana ba rudasumbwa, turi abana ba nyenijuru n'isi, turakiriye guhimbagwa no guhigwa. Kandi ubu no mu myaka yose turi ibihangange ku bwa Kristo umwami wacu aganje muri twebwe. Amen, 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 amen. Mukamuhazi ibyiza byawe abana bawe, mu izina rya Yesu Kristo banezerwe, mu izina rya Yesu Kristo bakomere, mu izina rya Yesu Kristo batete. Abana bo bagira ubweza, abana bo bashira agahinda, abana bo bagira amahoro, abana bawe bagira umugisha. Gukunda cyane by'ukuri sinorongo uko ndabivuga, kunda nkubwire mukama akasyana, kunda ndabihamye ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu, uri umwami wanjye, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Yesu Kristo nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama Yesu, uri Yesu nkunda, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Witeka duhaze ibyiza twebwe ubwoko bwiwe.